گودار و شوپیدارن رادیو ریباز اف ام هر دری دنباش از علی عمرم از گرک نوجن و چان جوار پیشکش بگم دست پیک دا فرمو گرنگ پریسن و چا نونر انکسی دناوا کوالسیون اپوزیسیون سوریه در راگهاند کو کار سرکای انکسی وگرا در بدرن عفرینه جبو مال و ملکن خویا و ریگری کرنا لبر گوهرتنا دموگرافیا عفرینه چاکدارن پیده ریگری لبر خوندوان دبستان کاناوندی لباجار قامشلو بو پیشکش کرنا ازمونان کرن وزارت درویا اردنی راگهاند کوریا پنابرین سوریه لوالات اردنی نمایو ایدی هودکارا پیشوازیا پنابران بکا فرانسا رادگینا کو هگر رژیم اسد چکن کیماوی جارک دن بکار بینا او بو ایریش ننول سر سوریه آماده د انجام ایریشک اسمانی داج آلیه بالافرن روسیه و تو باران کرنا هزن رژیم اسد لسر دو گندان لباشور و روجلاتی ادلیبی 8 کسین سیویل بونا قربانی و بریندار بون امریکا خو آمادت کا داکو راهینان کرن و آماده کرنا هزن اپوزیسیون لسوریه با اوای کی برفره دست پی بکا دنباش نونر انجمن اجتماعی کردی لسوریه دناوا هفیمانیا اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه در راگهاند کار سرکای انکسی وگرا در بدرن عفرینیا جبو سر مال و ملکن خواو و ریگری کرنا لگوهرتنا دموگرافی یا عفرینیا حواس عقید نونر انکسی دناوا هفیمانیا اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه دا دازانین کو جدسپیکه و انکسا دخوازا جه خلک عفنه کو وگرن گندو باجارین خواو خلق عفنه او بخوا ریوبریا خواب کن نونر انجمن اجتماعی کرد لسوریه دناوا هفپیمانیا اجتماعی اپوزیسیون سوریه دا دازانین کو د پلانا عبدالرحمن مصطفی سروک نو ی اپوزیسیون دیا کو پیش روج دا سردان حرم کردستان بکا او جیش برکو حرم کردستان هم بیزا خوا جبو کردن روجاوای کردستان وکریا جاکدارن پیده ریگری لبر خوندوانین دبستانکا ناوندی لباجار قامشلو بو پیشکشکرنا ازمونک دوه کرن. جدرنا خوجهی جباجار قامشلوی رجاوای کردستانی اشکره کرن. کو چاکدارن پیده ریگریا پیشکشکرنا خوندوانین دبستان النابغا یا ناوندی کو لسر جاده سیاحی یا باجار قامشلو دکوه بو ازمونا روژا سشمی کرن و ازمونا وان بهن مجارن برید بازا خواه گریدای گوهرتن و بوان دانه پیشکش کرن تاوی کو نبدل بشکی مزن جخوندوانان بو. جدسپیکا در باسبونا چکدارن ارتشان اجتماعی ین سر به حکومت سوریا دمکیوه جناوا عفرینا روجاوای کردستانی بدهان بن پیکرن در حق ولاتین کرد ین عفنه چیبونه و او یک بوی جه نرازی بونه خلکن عفرینه. پارتیا یکیتیه دموکرات پیده د چارچوبه سالمبوری ده بناو فلسفه خوا سیاستا گرتن بن چاف کرن بن پیکرن و سرگون کرن در حق ولاتین کردین عفرینه دمشان و هر یک لپیشیا سیاست وان رادواست راستی کشتن و سرگونه دهات و هجمارک جه سیاست مدار و چالکوان بشیوایی که هووانه هاتن ترور کرن وک کنکوژیا مالباتا شیخ حنان برج عبدالله و بویرین گندن سینکا و آفرازه و چاقلمه و کشتن حنان حمدوش و نوردین شیخ حنان دبن اشکنجه ده زندانین پیده ده. اونها همان سیاست جعالیه چکدارن ارتشان اجتماعی ین سر به حکومت سوریه دمکی و تینه مشاندن. کش دسپیکا در باسبون عفرینه بدهان جبن پیکرن در حق ولاتین کردین عفرینه چیبون. جبلی دزی و طالان کرنا مال و ملکن ولاتین عفرینه هجمارک جراوشن کشتن و ترور کرن و گرتنا چالاکوان و رواندن تانها هاتنه تومار کرن. و بطایبت کسین تبلی چکدارن یپکی بونه که وقت چاوا ولاتین سوریه بناچاری تبلی لشکریا سوریه دبون ولاتین عفرینی جی بزورا چکان تبلی چکدارن یپکی دبون و نچار دبون بجداری دشر و جنگان ده بکن. پشتی مهکه جگرتناوی به تومتا تبلیبوناوی چکدارن یپگیره 2 هفته مها پینجان ولاتی بناو حنان نعسان ده زندان سره یا ناوندا باجر عفرینی دبن اشکنجه ده هاته ترور کرن. حنان نعسان خلق گند کورا یه نافچه راجو یا عفرینیه و خیزانداره و باوی دوزاروکانه. هر واهن بن پیکرن لگند و نافچه عفرینی هاتن تومار کرن. کل گند حسی یا ماباتا بریا دمکه ولاتی کی کرد کبخوا کم اندام خودی پیدوین تایبته جبر کل سر رباندا گند نراوستیا جعالی چکدار لگند حسی هاته ترور کرن. هر واهن ولاتی بتومتن جدا جدا راسی اشکنجه هاتن. هر د سیاستن گرتن و رواندنا چالاکوانان و خودین باورنامایان
ده درمانساز بناو رشید محمد کشگند قدای راجوی جالی چکداران و لناواندا باجیر هاته بنچاف کرن ولگور جداران کو صدما گرتنا وی اوه کو بتنه وینا جکولان عفرینی را دگرت بریان حاجی به همان تومته ویناگر دلشان قراچول هاتبو بنچاف کرن لالیا کیدن سرانبیجی کرد اصلان جان کو اوجی خلک نافچه شیعه بریا چند روزان جالی چکداران و هاتیه گرتن و رواندن و صدما گرتنا وی اوه کو بتنه نخواست مالا خواه راداسی چکداران بکه اصلان جان ددما دسالاداریا پیدیجی هاتبو مچاف کرن و صدما گرتنه جبر کو کچا خواه جی لشکریا پیدی رواندبو و پشتی مهک سربس هاتبو بردان یک جکریارن چکدارن ارتشا نشتیمانی سر به حکومت سوریه دمکی و لعفرینه کو گروپنا جوان چکداران بریا کو دمسالا چنین لعفرین دست پی بکه دست به چنینا برهمان کرنه لگور جدرن خوجه جناو عفرینه جارکر راگهاندنه که هن گروپین چکدار دست به چنینا برهمن جدا جدا لعفرینه کرنه و بطایبتی برهمن گنم و او یک بو جه نرازبون خلق عفرینه وجبر ویه که خلق گلین خواه اراسته برپرسین ترک کرنه و داخواست کرنه که او چکدار ورن سزادان و دادگاه کرن تاوی ویه که خلق عفرین روژاوای کردستان بخاک خواه گریداینه و هر دم حولا وگرش بو گند و باجارین خواه بردوامه و مالبات دریا چیان را و بپیان جدورین دربدریه و دگرن عفرینه جبر که او دبیر و باوریه دانه که عفرین بتنه ملک عفرینیانه لو ما قال و پیر و کسی نخوش تاوی روش سقای یا خراب خود گهینن گندین خواه و بدهان میناک هنه وک حسن برکات کش گند کوکانیه و بخواه 85 سالیه همو ریبندین رژیمه یپگه ترکان درباز کرن و به پیان خوگهانده گنده خواه دوهجی جن د چارچوبه بشداریه د بولتنکا ارکیدا شروفکاری سیاسی منال حسکوش بو ارکیدا زانین کو راست د زمان هادا دموغرافیا عفنی ته گهرتن لی دموغرافیا روجلاتی چم فرات جبری دمکه و هاتیا گهرتن و مترسیه کمازن لسر روجاوا و روجلاتی فرات هيا بێگومان ئیرۆ تورس لەسەر هەموو دەڤەروت باژارێ کوردیە ئەسخوازم دریاوەرەژی کێ vêna بێنمە زمان ئەم پڕ جارە بەحسات گوهرتنê دîmografî îro di Efrînê de dikin û koban jî em hemû zan goşkokê hate lanir lê bahwer ke îro ew teغîra dîmografî goniqa mişlo çêbûye û li tirbestiyê û li gelek gund û bajarê Kurda jiya Efrînê pir mestir û xirabtir e îro nisbeta Kurda nemaye Kurd feramber bûne dişûna wa de Erebê deverê dîtirê hatine li wê de cih girtina milk û mala dikirin xaniya dikirin hesab dikin lê ji bo xatirê em rewşê bêhtir zelal bikin ام حمود زانن داوی دا پشتی او هناك ناکوکید نقبینا امریکا و روسا و اوروپیا دا در کتحوله مثلا 12 مهم مثلا گو ای ترامپ او کنتراکت یعنی او هات لبهاتنا اتومی یا نوید ایرانی را گلو کای پیوچه دولت اوروپی سیاست اوروپی گلکی کتا وقت بیجی لزکی دا و گلک جوانا سردانا کوچکا سپیجی کرنج بوی خاطر گو اوانا وکا خود منه و ترامپ دست وکا گوتی وی کنتراکش حوله نهلینه اف ایرو روش دنیا بوی و حبکی مجهول بو یش برویر سوری بگشتی هات کشبیر کرن لنسبتی ترسه از ایدی گو ام بیجن ترسی نوری ترسه در باس بیا مقامش لو ایرو قامش لو تربس بی و گندو باجاره مش عربا پی فکسته ده نمای تغییرات دیموغرافی تیده هشکره عفرین بکیمای ایرو عفرین هیچی که ملت عفرین کردی عفرین دور و بریوینا به قربان سیاست چوتی پکه که قندیل جالی کی ونا و ترکی و گروپ تندروی لسر و جالیه دی ترکی ونا و هزک سیاسی مخابن گو تونه یا گو پشت گرتیاوا بکی لی مجبیر کریه گو گندو باجاره ما ام بحثا یعنی کی داری بکن ام روجلاتی فراتی یا روجاوای فراتی هر دو جی که دوی خطریت ده در باست بالمخابن د انجام ایریشکا اسمانی دا جالیه بالافرین روسی و توباران کرنا هزن رژیم اسد لسر دو گندان لباشور و روجلاتی ادلبی 8 کسین سیویل بونا قربانی و بریندار بون جدرنا خوجهی سوری تکس کرن کو ایریشکا اسمانی جالیه بالافرین روسی و لسر گند النقیر لباشور ادلبی جوانک و دو زاروک هاتنا کشتن هر وها د انجام توباران کرنا هزن رژیم اسد ین لباجارو که ابوالدهور جگنده تل توقان روجلاتی ادلبه به توپن گران 3 کسین سیویل بونا قربانی و بریندار بون هر لی ادلبه لگندوار باشور و باکوری پاریزگاه ادلبه لسوریه دو ماین تقیان دو انجام دا 2 کسین سیویل بونا قربانی
Ajansa Qasûniya Sûrî li ser zimanê jê dernexwecihî ji gundewarên Idlibê got ku welatiyekî sivîl di encama teqîna mayînekê li ser riya nêzîkî bajarê Meerret Mesrîn li gundewarê Bakurê Idlibê ya çandî bû qurbanî. Her wiha heman jê derê serbar kir ku welatiyekî sivîl di encama teqîna mayînekê ji şûnmayên hêzên rejima Esed lê bajarokê Elxwîn li gundewarê başûrî Rojhilatê Idlibê jiyana xwe ji dest da. Li parêzgeha Idliba Sûrî gelek hewldanên terorkirinê û teqandina mayînan têne kirin û piraniya wan kuştî û birîndaran di nava sivîlan û karmendên saziyên xizmetguzariyê û yekîniyên opozisyonê encam didin. Tora Sûriya mafê mirovan hejmara birmîlên teqîne yên ku rejima Esed bi ser deverên opozisyona Sûriyê de di meha Nîsana borî de avêtina bilgekirin û ragihand ku 671 birmîlên teqîne avêtina û di encamê de 59 sivîl bûne qurbanî. Piştî şoreşa Sûriyê aştiyane di sala 2011 de ku azadî û çaksaziya rejimê diriya xwepêşandanan de bang dikir dest pê kirbû, rejima Esed rûbirûbûna miletê Sûriyê bi çekan û hemî şêweyên kuştinê bikartanî ji ber berdewamiya vê siyaseta rejimê bi aliyê milet de şer piştre bû du alî û ji destpêka şerê li Sûriyê rejimê xwepêşandar girtin û revandin bi çekên zindî kuştin da ku şêweya kuştina welatiyên Sûriyê gihişte topbaran û bombebarana bi bermîlên teqîne ku hejmareke bêhtir ji xelkê dikuştin û de ver dirûxandin da ku daxwazên sivîlan û şoreşa wan bin pî bike û metirsiyê li her ceh û deveran belav bike. Tora Sûriya mafê mirovan hejmara tengêrên teqîne yên ku rejima Esed bi ser deverên opozisyona Sûriyê de di meha Nîsana borî de tenê avêtine bilgekirin û ragihand ku 671 bermîlên teqîne avêtina û di encamê de 59 sivîl bûne qurbanî. Di raportekê de Tora Sûriya mafê mirovan eşkere kir ku bermîlên teqîne bûne sedema kuştina 59 sivîlan di nav wan de 16 zarok û 22 jinan û bi vê yekê rêjeya bêhtir ji qurbaniyan li gundewarên Şamê bûn ku hejmara wan 45 sivîl bûn. Her wiha li Himsê 10 qurbanî û çarê din jî li bajarê Idlibê hatine kuştin. Tora Sûrî serbar kir ku ji destpêka vê salê de rejima Esed bi 2388 caran deverên dibin destê opozisyonê de bi bermîlên teqîne topbaran kiriye. Li gorî raporta Tora Sûriya mafê mirovan yekem cara xuyanî ji bikaranîna rejima Esed jê bermîlên teqîne re dijî sivîlan li bajarê Silqîn yê parêzgeha Idlib bû ew jî di destpêka sala 2012 de bû. Kongresê Amerîka xwe amade dike da ku bernameya Wezareta Bergiriyê ya Amerîka Pentagon bo rahênankirin û amadekirina hêzên opozisyonê li Sûriyê ta dawiya 2019 bi awayekî berfireh dest pê bike. Ajansa Medarliyewm belav kir ku li gorî budceya Wezareta Bergiriyê ya Amerîkayê wê piştevaniya hêzên opozisyona Sûriyê bi awayekî berfireh werekirin û ev proje ji serokê Amerîka Donald Trump dixwaze ku karên piştevaniyê bo rahînankirin û avakirina hêzeke Sûrî bo Kongresê Amerîka pêşkêş bike. Li gorî şirovekarên siyasî ev gav guhertineke nû ye di siyaseta Amerîkayê de piştî ku sala borî rojnameya Washington Post li ser zimanê hewargiriya Amerîkayê belav kirbû ku Amerîka wê piştevaniya xwe ji hêzên opozisyonê re rawestîne. Wezîra Artêşên Fransayê ragihand ku welatê Fransayê bo êrîşina nû li ser Sûriyê eger rejima Esed di çekên kîmawî careke din bi kar bîne amade ye. Florence Parly, wezîra Artêşên Fransayê dilê dwanekê de di gel kanala RT ragihand êrîşa Fransa li ser baregehên rejima Esed li Sûriyê hoşdariyek bû û serbar kir ku eger rejima Esed çekên kîmawî careke din bi kar bîne welatê Fransayê bo êrîşina nû li ser Sûriyê amade ye. Wezareta Urdunê ragihand ku riya penaberên Sûriyê li welatê Urdunê nemaye û êdî hew dikare pêşwaziya penaberan bike. Di kongreyekî rojnamevanî de Eymen El-Safadî, wezîrê derveyê Urdunê amaje bi barê welatê xwe derbarê pêşwazîkirina 1 milyon û 300 penaberên Sûrî kir serbarî spasiya civaka navdewletî derbarê alîkarî û piştevaniya Urdunê ji aliyê civaka navdewletî ji aliyê Safadî ve hate kirin. Li gorî ajansa Petra ya Urdunê El-Safadî daxwaz kir ku civaka navdewletî alîkariya Urdunê bike û piştevaniyeke bihêz bo barê wê pêşkêş bike.
Li kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê 805 xwendevanên dibistana Qamişlo beşê yekem ji ezmûnên xwe yên werzê duwam bidawî anîn. Li kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê 805 xwendevanên dibistana Qamişlo beşê yekem ji ezmûnên xwe yên werzê duwam bidawî anîn. Piştî ku xwendevanên dibistana Qamişlo yên asta seretayî û amadayî ji pola çarem ta pola nehem ku hejmara wan 805 xwendevan bûn. Ji destpêka Nîsana niha da dest bi ezmûnên xwe kirbûn. Roja sêşemê beşê yekem ji ezmûnên xwe yên werzê duwam bidawî anîn. Derbarê ezmûn û xwendevan mamosteyên wan bi rêvebirina xwendevanan rêveberê dibistana Qamişlo Serdar Rehman ku bi xwe xelkê Başûrê Kurdistanê ye got ku me 805 xwendevan li ser 20 polan dabeş kirin û her porekî 40 xwendevan li xwe digirt û me 40 mamoste destnîşan dikir da ku çavdêriya xwendevanan di ezmûnê wan de bikin. Herwiha me komîteyeke ezmûnan heye. Bo serpiriştiya giştî ew jî ji rêveber û cîgir sê mamosteyan pêk tê. Serbarê heft mamosteyên pispor ku li ser pirs û bersiv û serrastkirin û encaman dirawestin. Mamosta Leyla Umar ku bi xwe ji xelkên girkêlegê Rojavayê Kurdistanê ye û yek ji mamosteyên dibistana Qamişloya behsa asta xwendevanan di pêşkêşkirina ezmûnan de dike û rola mamosteyan di daxuyanî hêviya serkeftinê ji hemû xwendevanan re dixwaze. Hin xwendevanên dibistana Qamişlo yên asta amadayî gotin ku wan bi awakî rihetî piraniya ezmûnên xwe pêşkêş kirin. Pêviyên xwe derbarê encaman diyar kirin. إيرو امتحانا داوي بو الحمد لله مادة ما حمو خوش بون باش بون والحمد لله امتحانات خو قنج دينان واز 80 كمنو علامتين مجي باش بن بس ناخذ تعالى ويعني قلقي الحمد لله امتحاناتي ما باش بون بس يعني مادة جمع زحمت علوم بو فيزياء وكيمياء بس الحمد لله اخر داويه امتحاناتي ما عربي بو الحمد لله ما قالكي باش دينا ومهيفيد كان علامتي ما قالكي باش إيرو امتحانا ما داوي بو عربي جمع بو قالكي خوش بو زحمتي تدنبو وامتحاني ما گشتیجی بشکل عام خوش بون و سهل بون. خواندواnek keç dibêje ku wê tu astengî li pêşiya pêşkêşkirina ezmûnan nedîtiye û bihêviya ku beşê duwem yê ezmûnan ku tên askirin bi ezmûnên wezarî jî bi serkeftin bidawî bîne û xwest ku spasiya erkê li ser seredana xwendevanên dibistana Qamişlo bike. إيرو امتحان عربي الجمع بون ما قالكي باش دينا وإن شاء الله أمي الوزاري باشتر دينن امتحاناتي ما بشكل عام سهل بون وخوش بون وبيستو هشتي هيدي امتحانا ما وزاري هي وان شاء الله يحمونا جحنو هێڤیا xwendevanên dibistana Qamişlo û mamoste û rêveber ew e ku bi giştî encamên serkeftî bi dest bixin. Hêviya dayîk û bavên van xwendevanan jî ew e ku zarokên wan nifş bi giştî serkeftî be û nekeve dibin bandora penaberiyê û hestên tal de. Da ku rojekê vegerin Rojavayê Kurdistanê û karibin welatê xwe li ser bingeheke zanistî ava bikin. Dawiya nûçeyên xwe dubare em ê sernûçeyan bibîrewe bînin. Nûnerê Enekesê di nava koalîsyona opozisyona Sûriyê de ragihand karê serekeyê Enekesê vegera derbiderên Efrînê ya ji bo mal û milkên xwe û rêgirîkirina li ber guhertina demografiya Efrînê ye. Çekdarên PYD rêgirî li ber xwendevanên dibistaneka navendî li bajarê Qamişlo bo pêşkêşkirina ezmûnan kirin. Wezareta Derveya Urdunê ragihand ku riya penaberên Sûriyê li welatê Urdunê êdî nemaye û hew dikare pêşwaziya penaberan bike. Fransa radgîne ku eger rejima Esed çekên kîmawî careke din bikar bîne ew ê êrişina nû li Sûriyê amade ye. Di encama êrişeka esmanî de ji aliyê barefirên Sûriyê ve topbarankirina hêzên rejima Esed li ser du gundan li Başûr û Rojhilatê Îdlibê 8 kesên sivîl bûne qurbanî û birîndar bûn. Amerîka xwe amade dike da ku rahînankirin û amadekirina hêzên opozisyonê li Sûriyê bi awayekî berfireh dest pê bike. Her şad bin.